Khale goi lungdam hange toni nunga igen amaban azom to ki hinin na ikikum nop thu in bang thu teng piang hiam chi le US le Iran te ki ho na vai to tom khat ki kum leng ut ki khangin na nung tuni pen US te I palai te le Iran te omen gama ki mu khop na nei chin le mau daraya US le Iran aki ho lian bel hiloin na omen te tung pana mo tua kam ki sang suak lo dia tua khat ki kum leng ut hang hin na US I thei sama banga nunga abuai buai na u tua to ki zomin na Trumin US ten palai pai sakin na palai te to Iran te ki ho na vanein na omena to pen bang chiam chi le lamet na tak zo lo mo thuki chian to chi ring chi thuki chian bel thailo bang hiam chi le US ten pen bang ngen hiam chi le number khat na amau tua nuclear bolu tua holding bol no loading tua khit chang I missile mo thao tang thao pi bom tang pi te abolo missile te tua abolo zong khiam ding bol no loading bel chilial lo in a khiam ding kan ta da bol ding mo tua khit chang tua migilo apan pi u Hamas te hitale to chang Houthi tua khit chang Lebanon gama Hezbollah te mo tua teng apan piu tua pen pan pi no loading holding chi tua pen tua khit chiang hiya banga hiya agam wa sanda pia te mi pi te atha u holding sanda pia te pen sanda pia nuam te na mau mi hing hi na sok ta taka sanda pia the sak ding chi tua US kum pi in tuang het na ne ai hanga Iran ten bang chi hiam chi le amau nuclear vai bek ki kum ding chi u tu nuclear bel tua vai to ki ho ding ai lelem hin na adang teng pe na mau sang zo lo suak phot ve mo tua hin na bang mai lama bang piang ding chi ki thailo amau kap ding mo US in kap ding mo kap lo ding chi zong bang ma gen thai bel nai lo ai ha nga tua da nang pai to le bel zong ong kap giap khamai thai mo chi dan lamet na tua momin na hi in abe sa hu na zong gal kap gal van te already sa mo atembo pi te khongu tua Middle East lam asia le pailama adima ha akuan sak khol abai sa hin na Iran ten zong bel lao tual lo lao ke chin na Iran ten pen US te kyang nong kap pe mau le ko zong thuk ding Qatar Saudi chỉ te por mo to chang ji me na US te I gal phol te kap ding to khit te Israel zong kap ding chin na to bek tham lo tua san tui pi chi ding mo tua homo tui pi tua zong khak khading chi tua pen tua zong kilamen mo azen zena tua tui pi bang azen zen in Iran ten len chipin na tua ong khak tal leo pe leitunga buai na van man khem pe ong khang ding US be khilo leitung bup gam khem pe wa tua ong khang ding ngai changa leitung sum zuang na zong ong nong kai ma ding zinan man khem pe ong ka ding chi pen mi pil tom ten gen khia hi tua khit chang ama tua tui pi ge ya pen hi leitung bup I sumbol na chi ding mo tembo te zinan puai zonga tua teng pen tampi som get % bangin ato nei changa mo tuang khak le leitung khem pe ki buai ding kolgam zogam na ngon dong ang thi zo ding kilamen tua khit chang hi gam ten pen US ten pen abe sa huna zong tua
a nuclear ball na zong akap khiat akap zan sak khitu hin na ai hanga tun zong pen amun dang khada ki panu ball ki te a nuclear set zong mo to ki panin na tramin zong bang so hiam chi le nong ki pat te yu le ama sa zong ki kum ding hiang chi u lo wa na ki pat te yu kong kap khitu hi na ball te yu le ko ong kap ki ve ding hi ung chi to zong gen mo hin na Israel te zong to khi chang Israel ten zong pen Iran ten chik ma hun chang nuclear nei thei lo ding nei ngei lo ding chin na to zong gen mo bang hiam chi le amao tua nei le Israel te pen be sak ding chi again nghiat wai chenga Israel kumpi ten zong bang gen hiam chi le Iran ten nuclear ong bola nei hi chi nei som hi chi ka the hun vua pen ko pen amao in nei ma ko ong hi ma na pen kap ma sa ding chi gen mo tua zong amao already saum Israel ten pen kap lim ding tua nuclear khong nei so mang ki thoi jan ule mo chi pen amao zong tayawana gen khe hin hi na tua ba na bangum la hiam chi le tu ni Donald Trump in zong bang pula hiam chi le US gam mi te Iran gama US gam mi khem pe pen amao i Iran kumpi i khon piu chet zong net ku lo in na no takamal lang the na Iran gam pan na ki hem khia un chi tua vai khak pulak na ong nei tong nei manin na a leitung pen buai lam mano sem kha thei ding chi pen lamet na hi mo hoi lam sang tua hin na hitagel pen ong ki kap leu buai na lian piang kha thei ding amao gam ni kia zong hilo bangyam chi le Iran ten pen amao migilo apan piu hon pi khadomin na US ten Iran te kap zun zel le jimin gama ho te ten zong ko zong ka hu ding o hi chi gen khin mo tam vei pi to ma banga Lebanon am ten zong US te do pi ding Iran te lam pang ding to bek tham lo Israel na ngon kap ding hi ung chi pulak to bek tham lo hiwa Iraq thảo tôi tom ten zong kapan pi ding u hi chi to teng pulak khenge nga yu to teng hin ama ba na ong bang chi ding chi pen gal piang ding mo piang lo ding chi pen bang ma khen tat nai lo hi manin na ai hang bang lo khat lim ong piang ding chi pen lamet na zo hi chin na news tengin gen nge ngai kilem nang piang zo ding mo to akizop naw aban zo maung ki ho ding ang lem ding mo a hi ke le US ten gal to ong hi ding mo chi tua te gel pen lam ni mo to hin na azen zen in ong ki do le pen Iran ten pen zo lo ding a hi zong a pen bel Iran te zong pen amao gal tha lama pen neu lo ve mo gam lian khat si po yi teng aki pe su changa amao pen aki hak changa amao zon chi tak zong akiam be khin na amao agal ka bang ami mala haw ma to khit chang tua me sel mo atan thet mian achi teu tua bom thau agin sanga atang amal lang zo te po to te pang haw ma hin na US te a ding a zong abuai khop apiang kha thei ding sen chianga ki gen hi na to chang nang no na bang chi mu hiam mo tua US le Iran te vai mai lama zong ki kum to nin amao gel koi dan in nang kal suan ding hiam chi mo no na bang chi mu hiam chi ki kum to zel ni to khi chang abana tua Russia le hi US te vai zong tom khat geleng
ut hangin na bangyam chi le amau zan ni ade ni nga ni na amau gam ni dang in na pen sort pilai pe gal pini da aven khida ki panin na gal van bol ki dem leitunga power ki tu ki dem in na nuclear zong bol luai chenga to akiam thei na nga amau sa chau bol in na to pen amau gam khat pen ki mo sak koi chi chang bang siam chi le US ten pen Russia ten pen asa chau pen zuilo chu pawin na amau pen awut teng u bol ve hi chi ai ha nga Russia ten jong to ma chi ina tun ate tan be Russia ten bang pula ko hem chi le US in to sa chau nuclear apian pualo na nga sa chau abolo pen te tan abe hita a thaiwa bang hanga tu som lo hiam chi Donald Trump in bang gen hiam chi le ken tua sa chau bol ding sei won sa keng tua sa chau bol loading chi a sa chau I bol sang a hoi zo san bol ding tua thupi zo hi chi san mi mek mo to hi na thi gel zong bang piang ding chi pen lung hi mo huai ma hi in na bol khat ten again u chang Russia ten bel tua zan na ni dang zan na gal lama pen van bol meng ding pen han non kholo ding hi bang hang hiam chi le tua Ukraine gal vaya zong amau pen tam pi tak kiam hi chi a again zong om US table a hi le amau akiam na kholoi chenga zom to khadi nga to bek tham lo wa Marco Rubio na US te palai pan bang nai ngan cha yu an ji pan bang gen hiam chi le tua bang a nuclear tua gal van ki bol sa chau bol ding hi le Russia ten pen akibol hang amau pen apel den hi azui lo hi to bek tham lo a bol ding hi le zong pen US le Russia bek hinon lo wa sen gam zong iki hel sak pul ding hi chin na pula khiamo bang hang hiam chi le sen ten zong pen kum simin na to pen a symbol bol in na kum kharin na zathum kuam bang pen nuclear bol hi chi ai we Marco Rubio again chang pen sen ten pen tul ni le som ni le thum chiang in na pen tang tul bang nei khading hi chia gen mo nuclear bomb tang to hin na to again chiang sen ten bel sanuam lo mo zada ma mo ko to boy kha ke yung chi san ni me kin na to hin na tua teng hin chin nidang chiang ki kum to zel nin na bang le US le Iran te galong piang ding mo koida na ong kal suan ding chi update to zel ni nang koida nin namu hiam chi zong comment khong ai zong in na ki kum to zel ni ai mo lungdam e na vek pi tungwa to pan phang pia he no